го победивме втор пат Монпелје, актуелниот европски првак, но сепак на крајот завршуваме на трето место во група. Кои се твоите импресии од овој натпревар сега што заврши? Pa ja sam srećan zato što smo dali jedan veliki maksimum sad ispred naše publike. Nama je bitno da naša publika osjeti da se mi borimo za ovaj klub i za Vardar, da dajemo 100% od naših mogućnosti. Vesprem, izgubili smo kući, to je dok mi smo se borili, ali nekad je sreća na našoj strani, nekad na njihovo. To je veliki kvalitet u igračima, bitno je, sve zavisi od raspoloženja, taj dan kako se šta desi. Mislim da smo pokazali da vredimo, da ljudi dođu da nas podrže i odigrali smo jednu od boljih utakmica u grupi i mislim da je to sasvim dobar rezultat za ovu našu igru i da smo veoma zadovoljni. Možemo mi bolje, ja se nadam, i trebamo bolje u daljem razigravanju što bude bio, ali tim je pokazao jedan karakter, borili smo se za drugo mesto, Vesprem je pokazao svoj kvalitet, završio u Poljskoj s jedan razlike i mislim da je to jedna sreća i da će jednom da se okrene na našu stranu i daćemo sve od sebe da to tako i bude. Може би сите очекувавме дека ќе играме со Спортинг во следната фаза, но ни следуваат Загреб или Мотор. Според тебе, има лесни противници во таа фаза или ќе беше подобро да играме со португалците или со Загреб или Мотор? Iskreno, protiv Motora i Sportinga nikad nisam igrao, protiv Zagreba jesam. Poznajemo se, tamo smo izgubili, kući smo ovde pobedili. Igrali smo u jednom periodu s njima tamo kad smo izgubili posle Kielce, posle 2-3 naporne jako utakmice i stvarno smo bili, neću da tražimo alibi, povređeni i nismo bili odmoreni da damo maksimum. Nadam se da ćemo se pripremiti za svakog protivnika što bolje možemo, da nas ne iznenadi i da pobedimo u tom duelu, što verujem da publika i Makedonije i Skoplje i navijači Vardara očekuju to od nas da pobedimo u osmini finale i da napravimo jedan korak napred.